शुक्रगुजार आहियूं। अदीब दानश्वर हिदायत जे गॾियल तौर ते को लाइ अमल जोड़े सघे। जयी जा मरकज़ी अॻवाण आहिनि बैरिस्टर हसन मिर्ज़ा साहब, आऊं भलीकार कयां थो उन्हनि सभिनी दोस्तनि खे भलीकार करूं था। जीडी जा मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर बादी साहब अची विया आहिनि, उन्हनि खे भलीकार करूं था। have been granted this status. We strongly condemn the retaliatory actions of Pakistan People's Party government in Sindh, particularly the arrest of senior politician Ghulam Murtaza Jatoi, and demand his immediate release. Such actions are reminiscent of dictatorial tactics. We express grave concern over the increasing human